radio BBC gahuza miryango ivuga i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Uni saha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze mwese abakunzi ba BBC gahuza miryango. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu cyo kuri wa gatatu itariki 4 z'ukwezi kwa mbere muri 2023. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, abanyagihugu bo mu bwoko bw'abatutsi baba mu karere ka Masisi bavuga yuko abacunza amabariyeri ari hagati ya Kicanga na Sake babayizizira bakabagirira nabi babaziza ko basa n'abatutsi ngo kugukeka yuko bakorana na M23. Ahanini ingabo z'igihugu kuko bambaye imyambaro y'abanya, noneho ariko umututsi akahura n'akaga kubera ikibazo cy'abarwanyi ba 23. Nigeria ngo yemereye Uburundi kwihweza icifuzo cabwo co kuburonsa ibitoro, nayo Uburusiya butumwikomo ku basirikare babwo kubona ibisasu vya rokete vya Ukraine vyarashoboye kubona aho bari bikanahasambura mu gisagara bwari fatiye ca Makiyevska. Tubafitiye n'ikiganiro c'abagore, iki kiganiro gihagarikiwe na Jacques Nitegeka. Idonodo kuri ivyo vyose rero ni mukanya mubanze mutega amatwi amakuru yo hirya no hino ku isi avugwa hano kuri BBC n'amakuru mushikirizwa na Prudence Ngiyumva. Abadepite bo mu ishyaka ry'abarepublikani mu nteko ishinga amategeko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baraza kongera kugerageza gutora umukuru w'inteko nyuma yo kunanirwa kubikora ejo hashize kuwa kabiri. Igikorwa cyo gutora cyarasubitswe nyuma y'uko umuyobozi uyobora ishyaka ry'abarepublikani muri iki gihe Kevin McCarthy ananiriwe kubona amajwi ahagije ku nshuro 3. Ariko uyu munsi yashyigikiwe na Donald Trump wasabye abarepublikanizi gutora Kevin no kurangiza igikorwa. Trump wahoze ari perezida yabasabye kudakora icyo yise mu magambo ye guhindura intsinzimo intsinzwi ikomeye kandi isebeje. Abarepublikanizi batsindiye kuyobora inteko ishinga amategeko mu matora yo mu kwezi kwa 11, ariko McCarthy yananiwe kubona ubwiganze busesuye kubera ko abadepite 20 bo mu ishyaka rye bagendera ku murongo ukarishye batsimbaraye bakanga kumushyigikira. Ibiro bihagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Cuba byongeye gufungura serivisi zo gusaba impushya zo kujya mu mahanga bita visa. Washington yari yarafunze ibikorwa byayo muri 2017 kubera uburwayi budasobanutse bw'abakozi bayo bwamenyekanye ku izina rya Havana Syndrome. Imigenderanire hagati ya Amerika na Cuba yarahungabanye cyane ku butegetsi bwa Donald Trump, ariko yongeye kuzahuka mu myaka 2 ishize. Ubutegetsi bwa Biden bukaba bwongeye gufungura ambasade mu gutanga impushya z'abajya muri Amerika. Ku ikubitiro ambasade izibanda mu kwemerera gusuhuza imiryango muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi ntambwe ikozwe mu gihe abimukira bo muri Cuba bajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bageze ku rwego rutarigera ruboneka mu myaka ibarirwa muri za 40. Abategetsi mu Bushinwa baravuga ko bari kohereza imiti y'ingenzi mu bitaro byo mu bice by'icyaro mu kwitegura inkubiri y'ubwandu bwa COVID mu byaro. Ibindi kuri iyi nkuru ya Celia Hatton ukorera mu gace ka Asia na Pasifika murabyumva mu ijwi rya Jean Claude Mwambutsa. Imibare igaragaza ibipimo by'abikingiza mu bice by'icyaro by'Ubushinwa ngo ntiyizewe cyane, bityo ikigo gishinzwe ubuzima muri iki gihugu kikavuga ko kigiye kohereza imiti ndetse n'ibikoresho byongerera umwuka abarwayi mu duce twa kure twegereye abaturage. Ibi kandi ngo bizanagezwa no mu mazu atangirwamo serivisi z'ubuforomo, amenshi akaba asaba ko abakozi bakambika ahantu runaka kugira ngo batabare abaturage batishoboye. Hari ibimenyetso byerekana ko imijyi imwe ikomeye y'Ubushinwa igenda yigobotora ibihe bikomeye by'ubwandu bwadutse nyuma y'aho iki gihugu gikuriyeho bitunguranye amategeko akarishye yo kugenzura ubwandu. Hariho ariko impungenge z'uko ingendo zitezwe kubera iminsi mikuru iri imbere zishobora gutuma virusi ikwirakwira mu bice by'icyaro.
Azerbaijan yahakanye ibirego bya Armenia ko iri guteza akaga ku bantu bo mu bwoko bw'Abarmenia mu gace katavugwaho rumwe ka Nagorno-Karabakh. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Azerbaijan yamaganye ibivugwa na Armenia ko iri kuzibira umuhora w'ingenzi uzwi nka Arokin Corridor uhuza aka gace na Armenia. Yavuze ko ifunguye ku bikorwa by'ubutabazi nubwo abategetsi ba Azeri bamaze ibyumweru barafunze umuhanda ku cyo bavuga ko ari ukwigaragambya bamagana ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe n'amategeko mu gace ka Nagorno-Karabakh. Mu ntambara yamaze igihe gito yo muri 2020 Azerbaijan yafashe ubugenzuzi bw'akarere kari hafi ya Nagorno-Karabakh kahoze kagenzurwa na Armenia. Iyi ni BBC gahuza imiryango yumva no kuri Kisoro FM muri Uganda no kuri BBC gahuza.com. Abantu bagera kuri 19 bishwe n'ibitero bibiri bya bombe byagabwe hakoreshejwe imodoka mu ntara ya Hirani muri Somalia. Umutwe w'abarwanyi ba Kisilamu wa Al-Shabaab wavuze ko wagabye ibi bitero. Inkuru ya Mary Hapa muragezwaho na Ahmed Komagenge. Al-Shabaab ni nk'imbeba mu mfuruka iguma ihwikira itera ariho hose n'igihe cyose ibishoboye iyo yugarijwe n'igitero simusiga. Inguvu nshasha ziturutse ku bufatanye bw'ingabo ziriko ziriyegeranya inyuma y'imyaka myinshi ibintu bisa n'ivyadindiye. Igendereza n'indege vya Amerika na Turkiya, ingabo z'ishirahamwe rya Afrika, igisirikare ca Somalia n'imigwi yitwara bwa gisirikare y'imiryango, ibyo byose biriko birakorera hamwe kandi hari ico biriko birashikako. Kimwe mu bintu bishasha bikomeye byahindutse nuko abanyagihugu basanzwe bari mu turere tugenzurwa na Al-Shabaab ubu batanguye guhaguruka ari benshi bayanka. Igisigaye gikomeye no kugumya uturere tuba tuvanywe mu minwe y'uwo mugwi no guha abantu batubamwo amahirwe yo kugira ubuzima bwiza gusumba. Impirimbanyi ziharanira kurengera ibidukikije zigaragambya zateye irangi ry'ibara ry'icunga cyangwa orange ku nzugi z'ibiro bya minisitiri w'intebe w'Ubufaransa. Amashusho yashyizwe kuri interinete arerekana ibyuma bya metalike z'umukara n'inkuta zibikikije byamishweho irangi ry'ibara ry'icunga. Muri iyo video kandi abigaragambya babiri baragaragara bari gukururwa na polisi. Florentine urakoze Prudence ngiva kuri aya makuru ya BBC. Nongeye kubaha ikaze duhere muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. BBC gahuza miryango imaze iminsi ibona ubutumwa buvuga ko muri Kivu ya ruguru abanyagihugu bo mu bwoko bw'abatutsi baba muri teritwari ya Masisi bamaze igihe biziziwe n'abacungera amabariyeri y'umutekano ari kwibarabara riva Kicanga rija Sake. Umuryango w'abatutsi bo muri Kivu ya ruguru uvuga yuko ayo mabariyeri amaze igihe yarongerejwe, bakemeza yuko iyo abanyagihugu bahageze bahagarikwa, haba abari mu maguru, haba abari ku maguru canke ku mapikipiki ndetse no mu modokari. Abacunze babonye abasa n'abatutsi barabahagarika bakabagirira nabi mu kubaka amafaranga, bayabura bakabapfunga. Ivyo nivyo nabariwe na David Karambi aserukira community y'abatutsi bo mu ntara ya Kivu ya ruguru. Ni amabariyeri yo kugenzura umutekano w'igihugu, ariko cyane cyane iyo bahagarika abantu kubera bumva yuko abarwanyi ba M23 ari abatutsi kandi atari byo, usanga abatutsi kuri bariyeri bahura n'akaga. Abo bari ku mabariyeri ni bande? Baraheza bagahakorera iki? Bahagarika abantu bari ku maguru, kuri moto cyangwa ku modoka, bakwerekana ibyangombwa iby'umututsi bakabifatira, noneho bakamukura mu modoka, bakagomba kumusaba amafaranga cyangwa se bakamwirirwana kugira ngo yigure abone kuva aho ngaho. Hari abo mumaze kumenya byashikiye nka bene ivyo? Ni benshi buri munsi biraba. Nyamara abaturage bacu atari abarwanyi, ahubwo barakeneye gucungirwa umutekano nk'abandi bose. None Bwana Karambi, abantu baba bacunze ayo mabariyeri ni bande? Ahanini ingabo z'igihugu, kuko baba bambaye imyambaro ibaranga, noneho ariko umututsi akahura n'akaga kubera ikibazo cy'abarwanyi ba 23. Ko twumvise amakuru avuga yuko ubutegetsi bwa gisirikare buri ngaho Masisi guhura nabo muri community y'abatutsi, ico kibazo mwakibashikirije, hari ico babishuye?
twahuye n'ubuyobozi bwa gisirikare nka komanda regima w'igicanga, komanda regima w'iburungu ndetse na generale mugabo uri kabati. Abanyamuryango bagiye babasanga ku buryo komanda regima w'igicanga n'uw'iburungu bakoze za mitingi z'abaturage bose bavuga bati nta muturage ugomba guhohoterwa uwo ari we wese. ni ukuvuga amakominote yose harimo n'abatutsi n'ayandi moko n'andi moko rwose. izo mitingi zarabaye iburungu n'igicanga bahumuriza abantu bose. aho ni ryari? ariko muri ibi byumweru 2 bishize. ariko uno munsi naho uwo munsi ko twumvise ko bari hiyo ko umuvugizi wa gisirikare General Sylvain Ekenge ko yari yatubwiye yuko hariho ababagendeye, ntabo mwabonye ejo, ntabo mwabonye uno munsi, ntabo mwavuganye mwebwe ku giti cyanyu nka kominote y'abatutsi? Twabonanye na General Mayanga niwe ukuriye za operasiyo muri iki gice cya Rucurumasigira n'abalikale. Yaje kuduhumuriza kandi yakoze ibyo ashoboye byose, kuko hari n'abari bakorewe icyo gicanga ari abantu 15 bose ari imiryango y'abatutsi ajya kubakorera perquisition. ni ukuvuga kubasaka. ariko yaje gusaba yuko barekurwa kandi bararekuwe, turabimushimira muri iki cyumweru gishize. nyuma yaho rero, nyuma y'imirwano yabaye mu bice biriya hirya ibishusha, hari umusirikare wageze igicanga arasa abaturage bacu 2 barimo witwa Mupenzi tariki 30 z'ukwa 12. Mupenzi na mugenzi we babagejeje kwa muganga imweto ari ndende, ariko naberezwa Mupenzi yaje kuva mu mwuka. Tariki ya mbere z'uku kwezi chef de centre Butegenye wo ku Nduru nawe bamutsinze hariya muri centre ya Nduru, bamugejeje kwa muganga ahita ava mu mwuka. Tumaze gupfusha abantu benshi, none ikibabaje ni uko nta nankete zikorwa. Ibyo David Karambi yatubwiye, ariko nabibajije umuvugizi wa gisirikare muri Kivu ya ruguru arahakana yuko hari abanyagihugu batotezwa kubera ubwoko bwabo kuri ayo mabariyeri y'umutekano. Colonel Njike Kayiko yemeza ahubwo yuko abavuga ivyo arababa boshwa n'ubutegetsi bwa Kigali, yemeza yuko bubikora mu nzira yo kwereka amakungu ko hari ikibazo c'umutekano muke ku batutsi bo muri Kongo. Gusa leta y'u Rwanda imaze guhakana ibirego bivuga yuko yivanga mu kibazo ca Kongo. Colonel Njike Kayiko yivugira yuko uyu munsi nyene yari yamanye n'abanyagihugu ba Masisi harimo nabo bo muri community y'abatutsi, ariko ko atakibazo bamubwiye bafise bisangije. Kubwiwe ngo ivyo bivugwa na mayeri y'u Rwanda kugira ngo rubone inyenda muvano yo kuvogera Kongo. Mais écoutez madame, nous sommes dans une zone opérationnelle. Umva madame, turi mu gace k'imirwano, birakwiye kugenzura urujya n'uruza rw'abaturage mu rwego rwo kubaha umutekano, yego cyangwa oya. Ariko nanone ntugomba kwibagirwa ko akamaro ka mbere k'izo bariyeri ari uguha umutekano abaturage bacu bose. Il n'a jamais été question. Nta na nimwe byabaye ko harebwa gusa igice runaka cy'abaturage, kuko ingabo z'igihugu zibereyeho umutekano w'abaturage bose b'igihugu nta vangura iryo ari ryo ryose ribayeho. Sans exception aucune. Abo bo mu bwoko bw'abatutsi nabo nyene baremera yuko izo bariyeri ari izo gucungera umutekano, ariko bakavuga yuko iyo haciye usa n'umututsi hoho biba bibi cane, ngo baragirirwa nabi bagahagarikwa bakambugwa amafaranga batayaronse, bakababwira ngo turabapfunga tubagirize yuko mukorana na M23. Laissez-moi vous dire ceci, vous êtes sans oublier que reka nkubwire ibi, ntugomba kwibagirwa ko abatutsi b'abanyekongo bagizwe ibikoresho n'u Rwanda. Rurakora ibishoboka byose ngo rubajyane mu makambi mu Rwanda kugira ngo rusobanure impamvu yo kuba ruri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo bizatuma u Rwanda rugaragaza abatutsi b'abanyekongo nk'igice cy'abaturage bahunga ihohoterwa. Ubu tuvugana y'ubwanjye ndi muri Masisi. Je reviens de Kichanga où les communautés sont en train de vivre paisiblement et toutes les communautés, tous si Unde, Nande, sont
mvuye ikicanga aho abaturage bose babayeho mu mahoro, aho abatutsi n'abanande bari hamwe kandi abo bose bakaba bafitiye icyizere ingabo zabo. Uyu munsi nanakoze urugendo ruva Sake ngana Mushaki, navuganye n'abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi, twavuganye birambuye. J'ai parlé avec la population de la communauté Tutsi. Nta n'umwe wambwiye ko haba hariho ibikorwa by'urugomo cyangwa ihohoterwa iryo ari ryo ryose. Bambwiye ahubwo ko ibyo ari ibivugwa n'umwanzi duhanganye. Ils ont reconnu aussi ensemble qu'il s'agit du mode opératoire de l'ennemi qui est en face de nous. Twavuganye n'umwe mu baserukira communauté y'abatutsi yambwiye yuko hari ababo bahagaritswe barafungwa ariko ngo amaze kwitura inzego z'umutekano bararekugwa. None ibyo ko ari ibimenyetso bifadika mwibaza yuko bikorwa n'abandi. Écoutez madame, pour le moment le Rwanda est en train de mettre tout. Ntega amatwi madamu, kuri ubu u Rwanda rurakora ibishoboka byose kugira ngo rugirirwe impuhwe n'umuryango mpuzamahanga. Nta na kimwe batakora. Uri umunyamwuga, ufite uburenganzira bwo gushakisha amakuru no kuyagenzura. Genda umuvugizi w'ingabo za leta mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, ndaho ibi byose bibera. Ndakubwira ibihabera kuko mbizi. Et je vous dis ce qui se passe. Je viens d'être en contact parce que j'ai profité de la mission d'inspection et de commandement du commandant 3e zone. Nanageza amahirwe yo kwakira intumwa ziyobowe n'umukuru w'akarere ka gatatu k'ibirwano, Lieutenant General Mbangu Marcel, wiboneye nawe ubwe ko abaturage bose babayeho mu mutuzo uretse ibi bihuha bikwirakwizwa n'umwanzi kandi ikaba ari imwe mu ntwaro akoresha. Nta gice na kimwe cy'abaturage gihohoterwa kandi inshingano z'ingabo z'igihugu za mbere ni ukurinda abaturage bose barimo n'abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi kuko ni abavandimwe bacu, y compris la communauté Tutsi d'origine congolaise parce que ce sont nos frères. Et si aujourd'hui les forces armées de la République démocratique du Congo sont en niba uyu munsi ingabo zacu zihanganye n'umwanzi ni ku mpamvu z'ibanze z'umutekano w'abaturage bacu bose kandi turabikora nk'uko mushobora kubyibonera. Ushobora kujya Isake ukajya Kicanga n'ahandi kugira ngo ushobore kwibonera ibyo nkubwira. Ibyo bivugwa byose ubifate nk'imikorere y'ingabo z'u Rwanda zishaka kureshya umuryango mpuzamahanga no gusobanura impamvu ziri ku butaka bwa Kongo. Communauté internationale justifier le pourquoi de sa présence n'est-ce pas sur les sols congolais. Colonel Njike Kayiko, twagerageje rero gushaka abategetsi b'u Rwanda ariko ntiturashobora kubabona. Gusa leta y'u Rwanda imaze guhakana ibirego bivuga yuko yivanga mu kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo. Iyi mwumva ni BBC gahuza miryango, tugeze ku isaha imwe iburi minota 13 mu karere k'ibiyaga binini. BBC gahuza miryango i Bukavu ni kuri FM 102.2. Turakomeza na ibiganiro vya BBC gahuza miryango. Muri Nigeria Perezida Muhammadu Buhari yemeye kwihweza ikibazo yatuwe na Perezida mugenzi we w'u Burundi cyo kuronsa igitoro ico gihugu cy'u Burundi kimaze igihe mu bukene bwacu. Ubwo butumwa bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bwajanywe n'umushikiranganje w'u Burundi ajejwe ikigega ca leta Audace Niyonzima. Mu itangazo ryagiye ahabonejo, umuvugizi w'umukuru w'igihugu wa Nigeria Femi Adesina yavuze yuko ishirahamwe gimbura ibitoro muri Nigeria NNPC risabwa kwihweza ico cifuzo c'u Burundi gisunze umutima wa Kinyafrika kandi wakivukanyi. Inkuru ya Chris Okoro mwishikizwa na Prudence Gyumva. Asa n'ukomoza ku bibazo by'ibura rya peteroli bisanzwe biba muri Nigeria, igihugu gituwe kurusha ibindi muri Afurika. Perezida Buhari yavuze ko azi ukuntu bimera ku gihugu cyabuze ingufu, anasezeranya gutanga ubufasha ku Burundi. Umuvugizi wa perezida wa Nigeria Bwana Adesina yavuze ko ku busabe bwo guhabwa ubufasha mu rwego rw'ingufu cyane cyane muri peteroli bisabwe na perezida w'u Burundi, Perezida Buhari yasezeranyije ko azasaba ikigo cy'igihugu gitunganya ibya peteroli National Petroleum Company Limited kureba ubwo busabe. Iri sezerano rikozwe mu gihe muri Nigeria ubwaho hari ibibazo by'ibura rya peteroli. Abantu babarirwa muri za miliyoni bakomeje guhangana n'ibura rya lisansi, bajya ku mirongo miremire ku masitasiyo ya lisansi ndetse n'ibiciro bikomeza kuzamuka kuva mu mpera z'umwaka ushize.
mu kiganiro aheruka kugirana na BBC, umunyamabanga wa leta ushinzwe ibya peteroli Timipre Silva yatunze agatoki abakora icuruzwa rya peteroli ku masoko yigenga kubera ibura rikabije rya peteroli mu gihugu. Peteroli yakomeje kubura kabone n'ubwo guverinoma ikomeza gutsindagira ko ifite ibigega bihagije byo gutanga peteroli ikenewe n'abaturage. Abanyanigeriya bahuye n'ibibazo ku bikomoka kuri peteroli byateye imirongo ikabije ku masitasiyo ndetse no kutabona lisansi mu mamodoka yabo n'amamoteri atanga amashanyarazi. Inkuru ya Christian Wakoro twerekeze hanze y'umugabane wa Afrika. Mu Burusiya ubushikiranganje bwo kwivuna abansi buvuga yuko abategetsi bazobazwa amakosa yatumye ingabo za Ukraine zishobora kumenya aho ibigo vy'imfata kibanza vya gisirikare vy'Abarusiya vyari vyashinzwe mu muji wa Makiyivka wari wigaruriwe biri bigasambugwa hagapfayiramo n'igitigiri kinini c'abasirikare. Batumwikomo kubakoresheje za telefone ngendanwa batabifitiye uruhusha ko ariyo mvo nyamukuru yatumye izo nyubako mfata kibanza zisambugwa n'ibisasu vya rokete byo mu bwoko bwa HIMARS bikogwa n'Abanyamerika. Abasirikare b'Abarusiya batangaza amakuru bandika bakoresheje imbuga ngurukana bumenyi, nabo baranegura yuko ubutegetsi bwabo buriko burashaka guhindukiriza ikibazo kubahuye n'ingorane aho harura amakosa ku bagaba babo. Ni inkuru ya Will Vermont mushikizwa na Jacques Nitegeka. Nubwa mbere Uburusiya butakarije icyarimwe abasirikare benshi kandi bukabyemerera kuva intambara yatangira. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na Minisiteri y'Ingabo mu gitondo cy'uyu munsi, General Sergei Sevrikov, umwe mu bayobozi bakomeye muri iyo ministeri, yavuze ko abasirikare b'Uburusiya 89 aribo baguye muri icyo gitero. Ariko abategetsi ba Ukraine na bamwe mu bakurikiranira hafi bibera mu Burusiya bavuga ko abo basirikare bashobora kuba barenze kure uwo mubare. Uwo mujenerali yavuze ko abasirikare bari bakambitse kuri iyo nyubako iri mu mujyi wa Makiyivka Uburusiya bwigaruriye muri Burasirazuba bwa Ukraine barimo bakoresha telefone zabo ngendanwa, ibi kandi igisirikare kikaba cyarayibujije. Ngo nibyo bishobora kuba byaratumye ingabo za Ukraine zimenya neza aho bari baherereye. Iryo tangazo ryongeyeho ko abategetsi bireba bazabibazwa. Ni ibintu bidakunze kuba kugira ngo abayobozi b'Uburusiya biyemerere amakosa yabaye ku rugamba. Ariko ku mbuga nkoranyambaga imiryango y'abasirikare yarakaye yashinje igisirikare guhisha ukuri ku byabaye i Makiyiva. Mu kiganiro nacyo kuri wa kane twabateguriye, baragerageza iki se kumva ngo ibyuma byabo byose babirebesheje bagasanga ndi muzima. None se nawe wabyemeye kuri muzima koko? Naba muzima se nkaba naje hano kwa muganga gukora iki Kareme? Nuko rero itonde barebe neza rwose ahantu hose bashishoze tumenye icyo urwaye, sibyo? Ubu se we ntubyiboneye ibyo maze iminsi nkubwira? Ubwo nyine wowe uhise wemeza ko warozwe. Ni njyewe ubyemeje gusa se abaganga ntibabihamije? Muganga Devo taravuze ngo wararozwe. Ni 12:45 kuri BBC. Nejo rero nimuze mutangwere kubunaho mukurikire ikiganiro c'abagore mwateguriwe na Yvette Kabatesi, ni ikiganiro tubasubiriramo. Mwireho neza. Indwara zitandura ni ikibazo gihangayikishije isi. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima rigereranya ko buri mwaka 74 by'imfu ziterwa n'izi ndwara. Ibi biri mu byatumye Peace Iraguha Ndori na mugenzi we bashinga ikigo Lifestyle Health gishinzwe kuzirwanya. Uyu murimo ndetse baherutse no kuwuhererwa ibihembo bibiri bitandukanye. Twegereye Peace atubwira ibyo bakora. Ibyo dukorera rero Lifestyle ni ibijyanye no kurwanya indwara zitandura nka diabete, hypertension n'izindi nk'izo, duhereye ku gukora awareness cyangwa kuzimenyekanisha muri sosiyete. Dukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga kuko twizera ko ari bwo buryo bwa mbere ushobora kugera ku bantu benshi mu gihe gitoya, kandi abantu dutargetinga cyangwa dushaka gukorana cyane n'abantu batoya. Abantu batoya biri mu myaka hagati ya 20 na 35 kuzamura. Uko tubikora rero na application muri telefone, uburyo ikora ushyiramo information, uri umugabo cyangwa uri umugore, ufite imyaka ingahe, ufite ibiro bingahe, izi ndwara urazizi, uzizi bingana gute,
noneho twamara kubona ibyo hakurikiraho kuguha inama zigendeye ku bintu bitatu cyane cyane ibijyanye n'imirire, ibijyanye na siporo n'ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Noneho tukaguha ibyo wakora, niba ari siporo y'iminota 5 bigendeye ku rugero uriho, niba ari litiro z'amazi unywa, niba ari amasaha uryama, bigiye bitandukanye. Noneho kuri buri mukoro ukoze ukabona amanota. Ayo manota rero afite icyo amaze. Dukorana n'abantu batandukanye bagira serivisi nanone zikenewe mu kwirinda izi ndwara, harimo amajimu. Jimu no kuvuga ya mazu y'imyitozo ngororamubiri. Yego, harimo amaklinike runaka. Dukorana nabo ku buryo baduha mu bihembo ushobora kubona, harimo ko ushobora gukorera muri aya mazu y'imyitozo ngororamubiri igihe kingana n'ukwezi k'ubuntu. Ikindi hari serivisi zitishyurwa na Siranse, tuvuge ufite mituweli, tuvuge nko kwisuzumisha ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, ni ibintu bihenda iyo wiyishyuriye, ariko ubu kubera abo turi gukorana ushobora kubona consultation cyangwa ukavugana n'umupsikologe ku buntu cyangwa kuri discount bakugabanyirije 50%, pourcentage itandukanye bigendeye nanone kuri za activity wakoze. Nuvuga rero ngo abatari urubyiruko ntibemerewe gukoresha iyi programme. Barabyemerewe cyane, ariko urebye impamvu twibanze ku rubyiruko nibo badafite amakuru ahagije. Uba wumva ari iby'abantu bakuru. Abantu bakuru hari imyaka igera nawe ugashaka kumenya byinshi, ariko iyo uri muto ibi ntabwo ari ibintu utekereza. Wumva ari indwara z'abantu bakuru wowe bitakureba. Rero niyo mpamvu dushaka guheraho, kandi niho biba byoroshye ko nakwirinda, hanashyiraho uburyo bwo kuzirinda bw'igihe kirekire. Mwabonye ibihembo 2 mu cyumweru kimwe? Yego, ni amahirwe, ariko twe uko tubifata cyane ni icyerekana ko ibyo turi gukora koko bikenewe muri sosiyete, kandi ababa babitanze nuko babona ko izo mbaraga zikenewe zo kurwana n'izo ndwara, kuko ni ibintu biteye ubwoba. Wenda urebye ku mibare nko mu Rwanda 55% ko abantu baba barwariye mu bitaro biba byatewe n'izo ndwara zitandura. Noneho tugiye kubabura ubuzima 6 ku 10 nizo ndwara ziba zabatwaye. Rero ukabona hatagize igikorwa kandi mu buryo bwihuse, byaba ikibazo kinini kurusha uko kimeze uyu munsi. Harya mwabonye ibihembo byitwa gute, bingana gute? Icyambere cyitwa Hanga Pitch Fest, ni igihembo cyo ku rwego rw'igihugu gihabwa amabizinesi ari gukora ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga muri segiteri zitandukanye. Abangana n'ibihumbi 50 by'amadolari, yenda kungana na miliyoni 50 z'amanyarwanda. Icya kabiri ni ibihumbi 250 by'amadolari y'Amerika. Ni igihembo yego, ariko ntabwo ari igihembo nk'icyambere. Ni proje dufitanye bari mu mujyi wa Kigali n'ikigo cyitwa Novartis Foundation. Ni proje izatangira umwaka utaha. Nkawe Pisi na mugenzi wawe, hari ibyo mwahuye nabyo mu muryango wanyu kugira ngo muba mwatekereza kurinda no kurinda abantu izo ndwara zitandura? Yego, byarabaye. Nakoraga nk'umunutritioniste cyangwa abashinzwe iby'imirire kwa muganga. Icyatumye nkanguka, niba ariko navuga, ni ukubona abantu bato, imibare igenda yiyongera, abantu tungana, abantu nduta barwara izo ndwara. N'uwo mugenzi wanjye uwo twatangiranye lifestyle, ni ibintu yarwanye nabyo ari mutoya, yavukanye ikibazo cy'umubyibuho ukabije, aza gushobora kubikurikirana, ariko ari ibintu yarwanye nabyo. Rero navuga twahuye twese dufite iyo nzara yo kugira ikintu tubikoraho, duhuza imbaraga, dukora lifestyle. Arakoze Yvette Kabatesi n'uwo mugore baganira, nibo barangije ikiganiro cacu cyo kuri uno munsi. Nababwira yuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abanyagihugu bo mu bwoko bw'abatutsi ba mu karere ka Masisi batubwiye yuko abacunze amabariyeri ari hagati ya Kicanga na Sake babizizira bakabagirira nabi, babaziza uko basa no gukeka yuko bakorana n'umugwi M23, ariko ivyo
ivyo bavuze igisirikare ca Kongo cabiduhakaniye biciye ku muvugizi waco aho muri Kivu ya ruguru. Mwumvise kandi yuko Burundi bwagiye mu muhango wo kwihweza ikibazo cabwo c'ubukene bw'igitoro n'igihugu ca Nigeria aho babisavye umukuru w'ico gihugu Muhammadu Buhari. Iki kiganiro cari gihagarikiwe na Jacques Nitegeka, mwariko mwumva Florentine Kwizera. Turabashimiye mwese abahisemo BBC Gahuza Miryango.